Munini wa President William Ruto agucokagio miario ya mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ira uria uraugire ati aria maungumanetie wakini wa demu ya Kimwarel na Arol maumite o icigo ici cia Rift Valley. You are the lord of poverty and you want poverty in our country. You are opposed to any development in our nation because you believe this country should be poor so that people can continue to support you. Ruto uria ukwaragia kiharo-ini kia Ekerenyo mugirango ya rugongo kaunti ya Nyamira augite ndari hindi ya gutiga kuhurana na ukia bururi-ini kuona ucio ni wira umwe erire ya Kenya hindi ya kampeni cia githurano. We will work night and day to eliminate poverty in this nation so that your kingdom of poverty has no place in Kenya and the lord of poverty will have no space in our nation. Odinga akoretwo akimenereria makanitha ni kwamukira mbeca cia mihothi kuma kuri atongoria aria augite marekwo gukorwo maungumanetie undu uria riu utemeire bunge. Abunge amwe a ODM marauga no nginya watho wikirwo niguo gukorwo na githimi kia mbeca iria cingirutwo ta muhothi, no aria manyitaga mbaru munini wa president merumite kini ati ni makaguithia riendekithia ta riu. Ukitaka kutubu sawa sawa, tukienda kanisani Jumapili, sema ukweli. Hapana enda tu kanisa mwebeba pesa kwa gunia ati unasaidia Mungu kwa kanisa. Hapana. Nenda pale sema ukweli. Anza kwa kutubu dhambi zako. Hii umaskini juu chini kulia na ushoto sehemu zote tutapigana nayo mpaka tutaondoa umaskini Kenya hii. Mweri wa kana Odinga niamenereirie Ruto ni undu wa githagathago kia waki wa demu cia Arol na Kimwarel riria gwatwikire ati kwaya gukorwo mbeca iria cia ungumanirio ni bilioni 21 handu-ini ha Inooro TV njitagwo Kiama Kariuki. Vijana hai